Kirkot jong ka Meghalaya People United Front East Giant Hill District hapo ka jingalam jong u president uba confirm bla mendakas ngi kilalik banjurip ya kasurok la drumbai bypass but lab bakani kasurok kala julor but sniu shabapalan. Kumta kaseng kadawana katnat PWD bari ban simkia ban maramot no kloy yakati kasurong. Uba kerjaan ulaong balada ketika surok lat rembai bypass kabha kanyarap bante lakam ru wat ya kajingdeng kali haka surok national highway bat bakinong lit nong wan ru kenum ya kendu jing ethan hakali kawan bat kikali ki bakit ya ki marbam kikali rit bat kikali kit nong pangru kenum ya kendu jing ethan bat kan kam pensting ru ya kajingya kikali na kasurok national highway haka baidei bat kane na kaliang jong unongelam ulaong bakaseng kan selik banbu da kajingtho syakat nat ka badei pej bat ladakat nat kamle ai kaseng kan selik banra ya kani kamat syakibor ki bakham halor People Interference MP of Izentia District rengkat baru sekretari jong ka Izentia rengkat bat ka wapung unit rengkat baru vice president jong ka Izentia ngiwan mentakas ngiwan man jurip ini surok bypass ba mi ha sinong mamuku ba mi rong lang na sinong mukhep ban mi ha mamuku ngiyo iba ni surok ulas new hadu kata sia ba kamtam hane jaka bren op ni iba naliang ka office kimle kamtam ban repair ni surok tengi kumasengi dawa kana ngi dawa ya ka office ban maramot ini surok namar ban persuk kamtam ya ka jingkheng kali ka jingblok kali kamtam hagayo gi hat na po sinong laramba namar kikali ki ban yo ban ya nang na mentai gi sim jing ya namar bas new surok kamtam hane opro jingjar ba kikali ban ya lelot tengi dawa kamtam ban maramot ini surok ban suk tengin salek bu ide jing thok kamtam haga liang jong bapet ya na surok ban dawa ban maramot ni surok de kimle ai ngig masengin chong perkat ban let rak kana ka kubor habor bahalor ngin le pesnyo namar namenta ka jingdon kam jong pajba ini tiu sungking jong bypass